kami ka cerong karpi. Aprang si Berta Happy Arjuita. Bokajan along simen kepon atrak aning hangaling si kepon arpu kedotum cecakrong. Amsoy atowar kok thompen sinania dolong adak MOS atowar ciklojon trok pleng plia kopen kahino keceng. Umpanaya rongpen HSLC angdeng asatlang ki unaw somara tumapan karchopon. Apor pen paceton dun si sai chuti kiara tumapan sok acili kironpon. Bokajan Police Station angka lapen Bokajan Municipal Board Arlo along ke Kroiput atowar lake Bokajan Ahiti atowar lo. Laso atowar kaceleng ji aphan kardik lake 12 tons anveji pusi Surihini Raprener Cap aning kanahut PWD Borpathar Road Division Executive Engineer Ketok Jirpen Halasohut Bokajan Town Committee Bokajan SDO Civil Bokajan SDPO Bokajan OC Lapen District Vehicles Officer Atumarideng Palelo Seta National Highway atowar ke Kipudunji Alamave Seta Bokajan Railway Station pen NH 39 atowar kinamtang ni Pipo Malom pen Railway Station pen Dangkep Dangkrihinia Gari Kethe attract hepo tons 20, 22, 25 an Bihar pen nangkele Duragord Cement Arthang Ponsi Kumpharo Sose attract Pacheleng Rui Kamanghume me alama bangke halapu arpu kedo Bokajan Municipal Board Chairman Law and Order Administration Lapen Vehicles Officer Atun Kilangdun Prong ke Manghub Meme Binong Lapuson Jong si RD kedo attract Pacheleng Bom Pulote Non Head Jong Kaselamatoar Kaheno daprang jiapan derdelo lapen kutia tangka kapadam amu pawang vedaji lasi laso semena beha kiklema bang amethang ale aphan chema thawong si tangka jakong mate pinang anatuma phan tangka pen nam sila swasai klembong amri hawar penai rong pen penang an HSLC asat langalong angthek kimesen kewanau somar tumphan penai Presbyterian Mondoli pen patir pisi Karcholapen bidi sore kipiamai kang nipon. Penai risonimso asong along klembangpu mate penai higher secondary school along thanbangpu jolverin senarpen osomarapan kepare phelang bidi sore kipipen chenglok jumesen alam jaipon. Anparta labangso ajai megalong penai monduli kejatum lapen kapre ke thikidingatum chetong dun pen RD pidunsi osumar lapen apia pophan aning ke parung dun pining penai rong pen kep angdeng asat langalong bangkep asumar tum prek jam angdeng pen mesen ang thek kewan pisi rongara da phanta ning parong pachon pruan pin penai pen David Singh Teron News Text Report News Fast Karbi Anglong Pinipak Longkam Lem Salong Atmanirbhar Bharat Asang Inut pen Lin Phopho Ronsi Serat Tumphan Ronpon Pachetang Lem Chairman Samsoning Leng Chunbang Birentaro Korkanthi Mondol Klembang Prodip Rongpi PS Maipu Chunbang Atumta Chetong Dun Lem Samai Phula pen Chunbang Atum ke Thana Tengke Ration card mane ration card ka vedara bang putumphan tapen ke non la Atmo Nirbhar Bharat Pulabang Sosang Pinilitum Pupua Yempen Chingwai Pen Mohamaya Korkanthi Lapen Ronponang Pupar Punang Pukan Sinil Tumpini Pen Pangcheng Pono Sir Rong Tharu Sirkep Don Tharu Sirkep ta Sosiarat Phan Pinipen Nil Pangcheng Pono Lapen ke Kadobe Arat Phan Stame Haladak Penateng Ilitum Han Se Don Long Inuna Long Linfo Pineng Tu Tamil tum ange bo ipono lin popi pon phan lasi pupua yem ben chingwai sarben nilitum pini pen kiron pon pangcheng pono Korkanthi Mohamaya Homusti hini pangrum pet pe labangso lems long labangso sang nang ki pale bot tum stane labangkam war asar pen samile tum joro parpik lo general lockdown pur dobam hot stame labangso asang ke long dun thega bot nilhin pen stame joro lo pente rat tum stame Dok Mokapen Long Kiram Teron News Fast Karbi Anglong COVID-19 abora joini pen school antaing hapera jok non-government pen nange pali midday meal asang nang lisi piniada porphai sel kep malom school ahe malong kacharli asomartum phan hang FC sang han dali jangthu max ronpon
Lapu Menmiji ME School along Sitami, Menmiji ME School along Kachalia Somardo Anaphan Sitami, Ron Ponsi, Sorkar Pen Kapathik Aronateng, Social Distance Sitami Kedoajak, Cepahelu. Hapu Mukhi Marong LP School Thanbang Phiom Phuti Sopi Nang Pachini Dunatengke, Chiklo Jonthom Aparmansi, Nonaphoi Government Pen, Sanghan Nang Palelu, Lapen Kedoan Sitami, School along Kachalia Somartum Phansi, Ron Pon et Pupusi, Thanbang Phiatum Pherangke Phan Nang Pachini Dun. Dongkam Kampen Komal Kathar, News Fast, Karbi Anglong. Pirthemunit atum Kireng Jiaphan Apora Tengpen, Saicho Tikinangji, Lapencho Echo Somnangji, Lasonapor Hot, Fornong Socheng MAC Constituency Arlo Umru PSK Parlo Aradaphan, Panongsi, by Thalangso Municipal Board Chairman, Chandra Ronghang Arideng Pen, Saikacho Tiki Aradatuma So Achili Edon Pen, Lin Kep Pipa Jirpon, Bangso So Achili, Kiron Pon Tegaputak, So Achili, Kacho Deng Aradatum, Pen Chairman Ronghang Sanghuaphan, Kacho Ropa Jirpon, Wotat Langso Pen Rajan Ronghang, News First, Karbiang Long. Non malong sopan bertang donsna. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbiang Long, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000-492143 or 8472-039-605. Birta Kanton Pen ng Chiroy Tulo. Karbiang Long Arlo MOS Pen Towar Kidengpon Doo Son si PWD Umpanay Road Division Ulukunchi Department Angkang Amsoy Atowar Kokthom Pen Sinani Bridge Uya Borga Atowar Ta Isilo Towar Mesenangji Pumathapon si Angtan Contractor MS Unique Construction Rongagora Hak Atumsi Contract Klemponlo Bonta Atowar Abang Klempon Pamimidat Ajok Chiklo John Trok Anta Pleng Plesi Towar Abang Kahino Pangcheng Edlo Lasi Lapuson Pulote Ningkani si Aphike Bangso Atowar Kachileng Siksak O Poputa Rada Tumpen Chethan Pon Rinti Anparta Inglong Asor Atum Bangso Atowar Aphansi Cholang Pronglo Lasi Lapuson Atowar Kahenoke Habit Aingnar Bongkrui Ke Doajo Lason Atowar Kahenoke Kupusi Kachileng Hai Pomaputa Chethan Pon Rinti News Desk Report News Fast Karbiang Long Pinya Birta Lansi Pajudlo Dumithakme Kardong.